So bana ba modimo re tlile servicing re tlo bala lentswe la modimo. Amen. Before bala a re no inamsha difetlo tsa rena modimo wa rena wena mohlodi wa legodimo la lefase lebitso le le maatla la Kriste Jesu re a leboga. Amen. Modimo wa rena kgoši le mo mantši ba letšetše la lekgono re sa tla fa re tla ka wena ka go ikokobetša le go inyatša re kgopela go leballa ka wena ditšhitšong ka moka le go fihla ka wena ka fasa madi a gago. Modimo wa ka rata go neela meboya ya rena go wena dipelo tša rena go wena megopolo ya rena go wena le mebele ya rena ka lebitso le le maatla la Kriste Jesu re sa lefa le jwale modimo wa ka seetša sa go a se bonege ka ra dipelo le maphelo a rena modimo wa ka re leballetše tšohle ditšhito dipolelong tša rena le megopolong le maitshwarong a rena e ba le rena le jwale kgoši bophelo re hlatswe ka madi a gago re sa lefa modimo wa ka service kgethwa ke e sa thoma modimo wa ka re sa tlo bala lentswe la gago papa re a rapela theogela jwale mo go rena ka lentswe la gago le ka moya wa gago a bana tlo go blessa tšotšotlhe papa re tše dikgopolo ka moka re di bea ka fasa control ya lentswe la gago roba maatla ka moka mmušo wa ko sekoting ka lebitso le le maatla la Kriste Jesu roba maatla ka moka mmušo wa leswisi kgoši ya legodimo la lefase maatla ka moka le di-projection le mano mabe a le naba kgoši ya re a roba ka lebitso le le maatla la Kriste Jesu re mekgwa ka moka influence ya go tšwa ko sekoting sa dihele modimo wa ka a ke se ka ba kgona go succeeda mo phuthegong ya gago re a roba le jwale papa tsotlhe tša lenaba ka lebitso le le maatla la Kriste Jesu e ba le rena le jwale papa dipelo ka moka di be mo lefelo le le tee la go kgona go kwa ge wena o bolela modimo wa ka expose maatla ka moka lenaba kgoši go loka morena o re tlatše ka maatla a go modimo wa ka o re fe dipelo tša go kgona go amogela ge wena o se tlo go bolela tsotlhe tše papa re ditše re di bea go wena le service ye modimo wa ka le atmosphere ya lefelo le re bea ka fasa control ya gago ka lebitso le le maatla la Kriste Jesu re kgopela ebile re rapela amen. Re a leboga bakgethwa a re ba le mo dibabeleng tša rena ke tlo kgopela re ba le mo lengwalo la Proverbs chapter 9 kana Proverbs Diema or Diane Diema chapter 9 verse 1 then re tlo bala gape le 2 Peter chapter 1 mara re ba le Diema chapter 9 verse 1 Proverbs 9 verse 1 bohlale bo agile ntlo ya bjona bo betlile kokwane tša bjona tše di šupago. Amen. A re ba le gape mo 2 Peter chapter 1 verse 3 to verse 5 bana ba morena ke maatla a gagwe maatla a modimo a re seditšego ka tšohle di išago bophelong le borapeding ka go tseba yena e a re biditšego ka letlago la gagwe le ka bokala ba gagwe ke tšona tše a re filego dikolofedišo ka tšona tše bohlokwa ruri le tša theko e kgolo gore ka tšona le tle le amane le se yena modimo a lego sona le ba ba tšhabilego go senyega ka lekganyego tša lefase bjale a ke le phegeleleng ruri gore tumelo ya lena e tšweletše bokwala bokwala bo tšweletše tsebo. amen a tšhaonyana le yona tsebo e tšweletše boitshwaro boitshwaro bo tšweletše kgotlelelo kgotlelelo e tšweletše borapedi borapedi bo tšweletše leratano leratano le tšweletše lona lerato-rato ge dilo tše di ata gona le ka se dule fela le hloka dienywa tše di išago tsebong ya go tseba mong wa rena Jesu Kriste gobane yo dilo tšeo di sego gona go yena ke sefofu o a papa o lebetše gore o hlatswitše dibi tša gagwe tša kgale. amen. Re a leboga bana ba modimo re ka tšea madulo modimo khutšwa bele lena amen. Ke mantšiboa bana ba modimo ke no re boele gape mo molaetšeng wa rena o rile ra o thoma mo ra o tlogela mo garenyana nke rile ke go ya pelenyana ka ona bana ba morena modimo khutšwa letlhonofatša re tlo re tšwele pele ka the house of wisdom amen. Ntlo ya botlhale ngwalla Proverbs chapter 9 verse 1 le re botlhale bo ikagetše ntlo amen. Botlhale bo ikagetše ntlo bo itlhomile mo dimo a dikokwane tše šupang
7 pillars. Now, the pillars they are really into our target di bala mo 2 Peter mola area mathomo ditumelo then ya go bediki ke matla go ba ke go kwana ke virtue then ya boraro ke tsebo ya bone ke temperance then ya botlhale tla ba patience ya bo 6 be godliness. Then ke brotherly kindness, amen. You have 7 brotherly kindness, and then God matona ka muka ebe le rato, amen. Amen. Ebe le rato. So begino re bolele ka tsona di mpotse go ba dikago tse bana ba modimo bebele re botlhale bo ikare now a ke matla a modimo a fa mo Kriste. Now malma atla ka mara le tla borapedi o sonya tsebo dilo tse tumelo a ino tsamaye le teng e re godimo ga tumelo go re tumelo ke foundation ge motho a thoma a re ke a dumela now tumelo re no ra believe ne wa bona lentswe la rena la mantswe a Sepedi a ana pe a kgona go phuluga ye a se believe ke faith bebele e re tumelo lengwalo la Baroma le re tumelo e tla ka go kwa lentswe la modimo so ke ntwe le re o belegwa o sena le yona ke selo se se tlang ge o kwa lentswe la modimo bebele e re re phuditse ka tumelo ya morwa modimo mara before o ka ba le tumelo e tla ka go kwa lentswe la modimo so ke a power ye tswang go sa feleng ye tlo thomang mmereko e re godimo ga tumelo le swantse le ka mantswe a mangwe ka yona tsela e tumelo e tleng ka yona ka mara motho ke ka mogodilo ka moka tse swantse di tla ka tsela eo gore motho a dule ka ra lentswe la modimo dilo tse di a oketse e re ge motho a dula a dilo tse di ata ka mo go lena then motho kona a kgona go ya mabotsi wala ka morapedi mara ga a tlhoba dilo tse bebele o lebetse le gore o lebaletse dijaga tsa gale jwale tumelo bana ba modimo ke matla is a sense now dilo tse ka moka tse bebele e re modimo botlhale bo ikarela ntlo re a tse gore botlhale bebele e re botlhale ba mathomo ke go boifa modimo because yena ka boyena ke yena wisdom a ke le tshwara bona go bala mo lengwalo la Proverbs ya go botsa gore botlhale ke yena ba le gona go mathomo ke yena re dilo tse di dirilwe ka yena now bebele re bale ge motho a ba morapedi go na le ntho e ya gang ka maraga ye e tlisang ke lentswe la modimo a ile go go tsena kereke le go ba motho wa go loka o dumedisa baagisane that is another part mara go na le mmereko o modimo a o dirang wa aga lefelo o kwa Jesu Kriste a bolela re ge motho a latela mantšu a ka a dira ka moka tše nna ke di bolela nna le tate ra tlotla ra dula mara o dula pele a agile a no thomele ka o dula o re tlotla ra dira madulo ka mo go yena ke lengwalo la John now before a itla a ke modimo ke yena lerato yes e re batla la John le re ba ratile ke la 4 modimo ke yena lerato God is love now pele modimo a itla o sonje a dire a re ntlo ya mara ntlo ya modimo a se ntlo ye ya riwang ka montle ntlo ye re bolelanye ke di qualities gore modimo o aga ka mara o sonje o be le di qualities tse jwale dilo tse di aga ka mara pele ya motho bana ba modimo amen ke modi ya ngone jwale ge re ka re boela morago ya re ka mo classroom ya right amen ya wa bona motho ka mogoro re tlo boela gape mo drawing ya rena ya gale amen mara today ke rata re bolele ka eng ka ye ba bitsa gore ke tsebo ga nnyane ke na di dingwe ka be re di coverile motho o ka tsela lentswe la modimo bebele lentswe e re tumelo e tla ka go kwa lentswe la modimo lentswe la modimo ge le tswelela le tswa le reriwa goba le tswa o le kwa o le bala mo Bible le a travel a se ntho o no e kwa ya fella mo di 7 tsa gago no le subelele le ya ka mogare ga motho alright a re balege ge le gore a o tse lentswe la modimo le ya ka mara motho a re bale a le mo tlhaloganyo bjale ka mokgo re tlwaetseng dilo tse dingwe di kwa tsa sekolo di felela ka mara tlhaloganyo no lentswe la modimo le a fetanyana go bala mo lengwalo la Hebrews chapter 4 by Hebrew chapter 4 verse 12 bana ba morena ke le ba Hebrew chapter 4 verse 12 ne ya a re thome pele re bale eo
just go no ka mo ka re be mo kgopolo ye one before ke tlo bolela ka knowledge. Hebrews 4 verse 12. Gobane lentšu la Modimo ke le le phelago, ke le maatla, ka bogale le fana tšhoša efe le efe ya magale a mabedi. Gomme le phuleletša la ba la aroanya pelo le moya le malokoloko le moko, mme le tseba go fenyeka diakanyo le kgopolo tša pelo. Right, wa kwa lentšu la Modimo le reng ore ke tšhoša le a phuleletša le tšwa ka le phula eng le tsena ka rae. A ke re Bibele ke le a phela le a phuleletša, ba ge o le a phuleletša motho ka mokgwa o motho ke mmele, moya le pelo. Body, spirit and soul. Now mo dinako tše di fetile re boletse bana ba Modimo re mo profeta Modimo re ga bolela ore the mind, the mind, not the brain. Isn't boko ba motho. The mind, kelello ya motho. The mind is the womb of the spirit. Yes. You are the spirit sa se mo. And when mind wa hao ki womb ya spirit sa hao, then era mind o se jo be ka mogare ga womb ka popelo e ka mogare e ka montle ke. Ora ka mantšwa mang go ya ka mogare ga spirit o se jo khwetse layer ye nngwe so. Kar ibitwa ke the mind. Ora ga tšwela pele ore the mind is the gate to the soul. Ka mantšwa mang ora re pele o fitla mo soulung o se jo fitla mo gate e bitwa ke the mind. Jwale ya bontšha mind o mo. Ka mara spirit sa motho ka mogare go na le area ye nngwe fetela e bitwa ke the mind. Yes. Jwale Bibele she ya bolela she ngire ya bala ere ke bala mo bro a fetse go e bala re ba go e bala mo ka se go ere for the word of God is quick go le a phela and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is the discerner of the thoughts of the intents of the heart. So wa bona le dula Modimo re le tšwelela ale tsamaya ka mokgwa o dilo tše le re itutang tšona tša bophelo di tsamaya ka ona lona le fitla ko soulung dilo tše ntše o itutang tšona di ko soulung a di ne mokgwa o phuleletša mara le dula Modimo ka le sharper than any two-edged sword le a tlhaba le be le phuleletša tše dingwe tše ba fela ba di tsena ka motšatšwa ka o ka re utswa selo fa a se dule ka marasolo yago but lentšu la Modimo when it comes o le kwa le rerio or o le bala ge le tloga mo le tloga mo soseng ya ona le tla mo wena a le no dula fela le lo barawa le go dile intelligent Bibele le a tsena le a phuleletša le fitla to the soul. la etshwara now ge le fitla ka mona Bibele re tumelo e tla ka go kwa lentšu la Modimo now ge lentšu la Modimo le ka le tswelela le tšwa go Modimo la tsena ka mara motho ge le fitla ka kwa a le no fitla ya ba re le fitlile le tlo dirang ka mo Bibele Modimo o re ga bolela mo ngola Isaiah 53 ore Isaiah 55 ore lentšu la ka le le tšwele mo molomo wa ka le ka se tšwe go nna la boa le le fela le tlo boa le dirile modiro ka moka ora re mo le fitlang wa le ka se go bereka go phula then le fetša go phula le phutse motho mo le mo tlhatla mo le tlile mo tsene ka maradiso bjale o phutswe le sone le dire mmereko bjale Bibele bjale le thoma bjale le aga ntlo ya Modimo. Amen. Lengwala la ba Efeso le lena le ntlo ya Modimo moyeng mara a o thomile ka go ba ntlo ke le bala pele a ke re o tswa le mo sebeng Yes. then Modimo so ja a bela ga ga ntšwela lentšu la Modimo le fitla le creator se se bitswa ke a faith. Yes. Tumelo ye e re e tla ka go kwa lentšu la Modimo mara ge le tsene ka marasong then ge ntse o fela o le kwa tumelo la e a agega now ke tšhaba o dira pyramid o mongwe ka tarigana o ne le maboxnyana a mang ka marapelo tša batho mara go aga power ye e leng ka mokgwa o la bona ka reng ka engwala mola o tlo khwetša ba re brother re go fela o phopola kgantša e tsamaye ka mokgwa o wa bona jwale ge e le ka mokgwa o bana ba Modimo a re mangwalo a mo re bona o na lentšu la Modimo ge le tla servicing a re notlela fela servicing o ne gore ka re ke tšatši la gona le beile go ne le se ge re tla Modimo wa se dira mara ka re dira ka ko gare ga motho
o tla bona ge ntse dilo tse dingwe le wena o thoma go mara ke sa re ka mogona is because lona le go fetola mara le go fetola from the inside. Amen. Ba tshwara le thoma go fetola e re a phuleletša e fitla mola le thoma go aga. Jwale go ya mo lengwalo la John chapter 6, Johannes 6 bana ba morena. Go le mo John chapter 6 mola o tlo bala from verse I don't know bala verse 6 verse 63 verse 63 se sepedišago ke moya. all right Bibele e fetša go bolela lentswe la Modimo is quick, lentswe la Modimo le a phela a ke re ba di Hebrews 4 lentswe la Modimo le a phela mara ge e fetša lentswe la Modimo le a phela e re se sepedišang ke moya bale go se go be le relationship between lentswe la Modimo le moya ka re is either all right are thabele yona le tšhelete bana ba morena se sepedišago ke moya nama ga e thuše selo. Yes, that's right. Mantšu a ke le go tša ona ke moya le bophelo. All right jwale a ke re go dire lona ga botse mantšu a ke a go re lentswe la Modimo ge le tšwa a yo ba diverse di tlhalosiwa ke bareri ntšwela e tšwa mola e na le tše tharo ka mara e re mantšu a ke a bolelang o šomiša o bolela lentswe la Modimo ka mantšu o re mantšu a re lentswe o re mantšu my words go tshwana le nna go ke re ke rera lentswe la Modimo mara a ke dio bolela lentswe le le tee a ke šomiša mantšu a mantši go bolela ka lentswe jwale o re mantšu jwale wa bona dilo tše ke dilo tše tharo ka mogare ke mantšu a ke a bolelago ke moya ebile ke bophelo go kwa ba lentswe la Modimo ke bophelo bo sabe jwale ge o tsena ka mara motho lentswe la Modimo ka le gona go tlhaba ge o šala ka mantšu a šala mo ke a wa kwa mo ditsebeng tša gago nka re ke lebele yona ka mokgwa o kwa ka tsebe then from there ka re bale o fitile bale mantšu a kgonne go tsena mo mmeleng wa gago ka ditsebe mare bale ye e tlo tsenang ko moyeng wa gago ke the next line moya wa Modimo Bibele mo lengwalo la Baroma chapter 8 verse 16 e re moya wa Modimo o dumellana le moya wa rena bale ge lentswe le fetša go tsena mo mmeleng wa gago then se se leng ka mara lentswe se a tšwa se tshwara moya wa gago ge di fetša go dumellana bophelo bo tswela pele bo tsena ka mara so go na le bophelo ka mara motho ke ka mokgwa bophelo bo tsena ka ra motho ke lentswe le a bolela mara a ilo ba lentswe ka ge o ka no bala ditaba ba go update gore kae ba re ba tlo bula mmolo so a di ne selo ka mara a se moya le bophelo no ye e gona go tsubelela e tsena ka mara motho ke se se tswang go Modimo ke ka mokgwa Modimo gore ge o e kwa lentswe la Modimo ke dilo tše dintši tše di tsenang mo ka nako nngwe mantšu a ge wa kwa a tšatši le wa kwa a bolele kudu a bolele kudu kuno tša o no a kwa mara o ka re ha bole mara tšatši le go dutse fase o no kwa tšo mara o ka re kile kwa brora bolela something like this ka re kile kwa system wa mpotsa because ntšhela e tsene e dutse ka mogare jwale ge e fitla ka mogare bophelo bo boleng ka mogare bo thoma go itsweletša jwale o thoma go change from within the soul o ka e lebelela kore ge o ka re o e lebelela ntho soul ya gago e catcha bja lentswe la Modimo e catcha lentswe la Modimo go tshwana le ge ke na le message o ke nyakang go fa ona gore ge ke na le message ke nyaka go fa ona mara ke sa nyaka go tsebiša batho ba bangwe ba ke nyaka go fa ona o eme motho go ela ke sena mokgwa o mongwe nka tšea message ola ka ngwala mo dimo a pampiri a kere e ke fetša go ngwala mo dimo a pampiri ka tšea message ola pampiri ela ka e phuthela mo dimo a leswika ka e bofa ka rekere ka o fošetša emo wena o ka ba mola o ka ba leswika le tla mola mara e wa leswika fela le tshwere dilo jwale ntho a mathomo o fetša o ka ba leswika lela o swantse o tloše rekereng then o fetša o tloša rekerela o phuthula pampiri ela o latlhela leswika lela kwa lebale o kry-ile the actual message ke ntho e Modimo a dira Modimo o tšea bophelo gore a bo tlise mo wena a le bo tlisa bophelo se bue boetša o bo packetša ka rapolelo
polelo a itšhela moya ge e tswa ere ge e tla mo mothong batho ba bangwe ba ekwa ge ba fetša go ekwa šala dio ba mantso fela mare o mongwe ga a fetša go ekwa moya wa modimo o dumelelana le moya wa gage then ge moya wa gage o bula then go tsena bophelo ka mogare a motho da e tshwara bana ba motho ge le ka tseba re efa o bile bjang bibele e re the mind moprofeta gore the mind kgopolo ke gate ya go ka mara soul ya motho la tshwara bana ba motho jwale ka mantswe a mangwe ge motho a thoma a tse that's why bibele re a le shatogang ka go mpšhafala kgopolo because ge your mind e ba transformed gore o change mokgwa wa go dumelela dilo di ya ko soulong goba aowa ka baka la the mind kgopolo ya motho ke gate ya go ya ka mara soul that is why a fa ile a kgona go timela because Satan o le a fitlha mola bja taba no ge le fitla motšhimo ya thoma bolele mosadi e thoma motlhaosana ga a thoma a teeletša tabele a apply to the mind a ilo ba go šila fela mind go amogela dilo gore ebile at the same time o bula tsela ya go ya ko soulong Satan o la bona gore jwale go bulegile a kgotholela something ka mang sa kgona go tsena sa ya ko soulong ya mosadi sa tšhilafatša soul ya mosadi la ikuša bona ba modimo jwale mo re kwa lentšu la modimo le bolelela le re ka mogare e re ntho e agiwang kore lentšu la modimo ka metlha le tlo re ge letla le tswelela e le mantso a batho go ema brother mamfa wa bolela go ema brother mongwe gape wa bolela go sa sa wa bala dilo tša ka moka ke di-source ka moka mara ntho e ka moka e leng ka mogare a ratabe batho ba e bolelang le seo se bala ke lentšu ke bophelo jale lentšu le bophelo bo tla bo iphitlhile bo tla mo go wena bo iphitlhile dilo tša semoya ka metlha ge itla mo bathong di tla di iphitlhile go swana le ge Satan a etla mo bathong bibele e re lehu e re sebe se tsene lefatsheng ka motho o tee lehu le a tsena ka sebe botsebotse Satan o ba sa tliše sebe o ba tliša lehu ke ntho e modimo a ba utše yona ko mathomong a re motlha o ja mo tlo fa lehu a gone mo modimo a bolela ka sebe moo Satan a bona right ge nka tla ka lehu ba le lebeletse ba tlo le gale ke tla ka sebe a tla se polishitše bebele re sebe sa ona sa fitla mola e le se go entice gore sebe sa ona ge se tla mo mothong se tlile e le mokgwa wa go ganetša lentšu la modimo ka re sin is unbelief gane unbelief a yo ba unbelief ka mogare ga unbelief go dutše lehu jale ge unbelief e dira ba o swantse o dumela lentšu la modimo mara ge o senya go dumela lentšu la modimo o swantse tabe o ijele marapo a tlhogo nagane gore ntho maybe modimo a re sona ge o thoma o dira ka mokgwa o re sena ka kgopolo ya kgatlhano le lentšu la modimo ke gona o legana and ge o legana ke sene nthwela mara ge ntse o kgopolo ya ga e thoma bona e kare e gaina maatla gore modimo ka re o dirile phoso ge ntse o dira bale ntho engwe ya tsena ka mogare la e tshwara bana ba morena ke ka mokgodi tsamaya ka gore dilo tse dingwe di a iphitlha ke le butša ka motho la o mongwe ba re o ula a sola modimo a re modimo a dire dilo botse a bona maphosi a makakakaka a ditse modimo a setlhašana se seng sa swaka so a modimo dile phoso a bona sethare sa morula se se kakakaka se tshwere marulanyana mannyane a raoa modimo dirile phoso mo a tšea lepampune le ya lebeya modimo a setlhašana sa a lebele lephosi le gapu a bona setlharesenyana sa ona le ngwana a ka seno se roba a bona gore modimo a bone o tlo imela setlhašana sena a se laiša ka ntho e kakakakaka kwa godimo kwa lebula le lekakanyana le tshwere ke setlhare se se kang gane modimo wa tseba a bereke ka kgopolo ya motho mara kgopolo ya ebe mo convincitše go ka botse gore modimo o šaeditše go a re tla dutse ka mafasa setlhare la wa lerula kwa la betha motho tlhogo a kwa botlhoko jale ga a kwa botlhoko a boa ka pela mo disense a potsa gore bana batho ba modimo ge nke be go go legapu ka re ke re modimo ke babile magapu ke be ke hwile mos kore ke be ke seo a kry wa bona jale ntho e ba e bitša gore ke tsebo jale bebele e re godimo ga tumelo ya lena tumelo ke tumelo ke yona pula madimo kore ge e fitlha mola o ka se kgone bebele lengwalo la bahebere le re o ka se kgone go kgatlha modimo o sa mo dumele kore pele o tlo kgona go kgatlha modimo kore o swantse o dumele ka re tša modimo a dilo tsamaya ka kgopolo modimo o tlo go nyaka re o dire dilo tše ntše le gore a di kgatlhane le kgopolo mara a di nyake kgopolo di nyaka tumelo bjale tumelo e tla e agega ka mara motho ge motho a ntse a etla mo a ekwa bopaki
a kwa lentswe la modimo le bolela re Jeremiah a re lengelo le a tloga le godimo dilo tse di thoma dilo tsa go golenyana le wena o ithoma Jeremiah kwa lengelo ine o sa re Jeremiah go le lengwe ba re Maria le yena lengelo le ate o thoma go thoma taba tsa mangelo ka di ba serious so go re thoma o tsene modimo thoma go ruta re gona le diphidi tse dingwe ntle le motho ene tsa o tswele fase ge taba le ntwe iteletsa morago nya lengelo la bolela bana dilo tse di gona le go bolela ntwele ya goaga ge o kwa mapaki o kwa le tla modire bo Filipi ba dirileng e be le batho fela ba tshea ditlhapi gore those things di thoma goaga ntweng ka mara wa bona mana noma jwale ge o le bana le bothata o thoma o nagana botse gore ka setho wa bona mara taba ya bopitolosi mose e be le gona be ka thusa bothata o thoma go expecta ke ka mo go tumela thomegang ka ona o thoma go expecta le wena mana dilo tsela di tlhagetseng ba bangwe tsa go spoila le wena di itle mo go wena jwale ge ntse o kwa lentse la modimo ntse le tlatsa go tlo fitla mo le re o dumela wena o tlo fetoga tseleng e se se bitswa ke rapture mara a e thome fao because o tlo itshare o thoma ka re ke ntwe le re e golele o dumela ke ya bona bale mara morago go ntse o itla le le tsena le aga tumela wa itia e ba perfected ke moka go tsena virtue le yona e feleletse go tsena se se bitswa ke tsebo ya tsebo ya bana ba modimo ke engwe a se tsebo ya tlhago bebele our knowledge is not carnal tsebo ye bebele lena le filwe go tseba diphiri tša modimo kore modimo o gona o dira selo fa kore tsebo ye re bolela go le ka tsebo ye e tseneletseng ya se modimo ge re o lebelela seemo sa nako ya rena a kere ka gara nako e re phela mo go yona gore wena ba bantši le dumela moprofeta re no re botsa re moprofeta gona wa le mo dumela at high level mara o ne tsebo mara ge nako ntši ya ntši ya o thoma o lema gore moprofeta o ba wa nnete every day go bala lentšhile o bona mara ntweng ke be se senagane kore o ka re gane ke gona o thoma o dumela gante no ke gona o tlela ke tsebo ya nnete ya mangwana go na le batho ba ba ka kgona go bona selo ba se se tsebo jalo modimo o re file lentšu la modimo ge letla le aga ntsholo ya gore o kgona go tseba dilo ge lentšu la modimo le bolela o kgona go tseba gore ntho e ke modimo o kgona go tseba gore ntho e a se modimo ke tsebo ye bibele e bolela mara tsebo ye ge e feleletse bibele re go tseba yena ke bophelo kore o se ka tseba dilo tše ka moka ane tsebo bana ba modimo tsebo ge gore motho o tseba selo re bona ka di-action a re bolele ka tsebo ya tlhaloganyo leo e sa tla go ne le tsebo ya kelello ye le motlhagong batho ba fela ba dira jwale gore motho o re ke tseba moketekete mara a se gore o ra re wa mo tseba motho mongwe ke baredi ba rena ba mogare o kole brother o mongwe a rera a se go kopane le yena o kopane le di-CD ba re ke tša ka mo pula madibo motho o kwa voice go fitlha mo le gore every time ba lokela CD ela o a kwa re no motho ke a mo tseba a ka ba mmitša le ka lebitso a re ke mamangwe ba re a re motho ke mo rata kudu mara a se go wa mo tseba o kwele kudu kore o ke tlwaeditše go kwa voice ya gage mara ge motho wa monga voice ya ka ema a ka se mo tsebe jwale re bolela ka tsebo ye a ke mo mangwalong ge re bolela ka tsebo ye bana ba modimo mara ntho e ka se kgonagale motho a sa ephe nako because dilo tše di agaga ka mo gare ga motho modimo o aga something ka mara a gago and ga se agile ga fetse go se aga se dutse se feleletse yena o atla o dula ka mara a sona bale o re o tlo re mediro e ke dira le tlo e dira polo sa ba fitla bolela ra ga e sa le nna ke dira dilo tse ke Kriste a di dira a le ka mo go nna because Kriste o tšea nako ya gage every day ge motho a etla mo servicing every time motho a e phana go ya lentšu la modimo a rapela a dira dilo tše modimo a di bolelang dilo tšeo ka moka tsona di bulela di-possibility go tshwana le ge motho a ka tšea nako a ke go fe example ka motho ga ka tšea nako a sa tle servicing a tsamaya ka mebereko ya kgole ga a tlo boa mola ge leloko o na ile ona nna se di-servicing go pula a phela e tšhabile kore wa dulanyana 10 minutes e tswele e ile go tše dingwe because why a se a kgone go ba in contact the more motho a ba in contact le selo the more a thoma go kgona go se bona go kaona the more a kgona go nyalelana le sona go tshwana le ge motho a reila koloi ge o reila koloi go na le license mara o sa reile gantši dilo tsela di a tšhaba o ne kry ntse o tseba gore mara dilo tše dingwe di gona ka mo kry e wa tseba o no di tseba ka mabitso so mara gore o di šomiša a go kgonagale kore ba re ke change town ba ba tlwaetse go reila dilo tša ba sa ditseba ba se šomiša le mantso ke change town ba lo iša dikere mo go tshwanetseng because ke ntho ba phelang ka mara yona jale le ngwana modimo ga a phela ka mara lentšu la modimo a phela mo thapelong
ntšwela e mo dira a batamele modimo so much dilo tše dingwe di thoma go bulega. Amen. Now ke tlo ya mo go se sengwe ka today ke no introduce this part ya knowledge ke tlo tla re e bolela gabotse. Amen. Mara e go tseba ela gore knowledge ya gona modimo ya seno ba knowledge ya go tseba di-verse ya go tseba service ya go tseba molao wa kereke. Those things are good. Mara se knowledge ye modimo a banya go re because modimo mo is building himself. All right, a re baleng go bela ke ba lengolla ba Efesu ge ke ba lengolla ba Efesu re lebelele rona ntwe le ntwe la modimo le dirang keng bana ba modimo. So that is why go ba important ge o tseba re modimo selo se o a se dira ka ra bophelo ba ba Efesu chapter 4 no ba Efesu chapter right Ephesians chapter 4 ke nnete Arbalem from verse 11 re fihle ka verse 13 le go rena go diragala o me ke ena a ne ile go dineo ba bangwe ya ba ba apostola ba bangwe ya ba ba profeta ba bangwe ya ba ba gweledi ba bangwe ya ba badiši le barui ya ba go hlamiša bakgethwa gore ba kgone go direla phuthego gore mmele wa Kriste o agishwe gore rena ka moka re fihlele botee bja tumelo le bja tsebo ya go tseba morwa wa modimo re fihlele senna ka botlalo le bogolwane bja go lekanela botlalo bja Kriste. Amen. Bona ntwe e diragang fa gore re fitlhele senna ka tlalo mo e bolela ka the stature of a perfect man gore dilo tse ntwe ngwe le ngwe ya ga bana ba modimo e na le ya phasišwa ge batho ba aga ge ba fetša go epa mola go tla speaker se a checka gore na ka mo go leepile tsona na then before ba tšhela wa ba botsa na le tšhetše eng ya go la di-insects ka mola ba tšhela ya fitlha mo gongwe a go tla inspector a tlo checka then ge ntse di namelela bele ge e fitlha mo kae ga mmiri le ona wa tla o tlo check bele ntho e modimo a e yagang tumelo e a re bolele ka tumelo ya gone o rapelelwa wa fola e sa le dinyane tšeo ye tumelo bibele re go agiwa Kreste e re until we come to the fullness of the stature of a perfect man until the fullness of Christ kore botlalo ba Kreste kore o swantse o be le tumelo ya lekana le Jesu nana le yone ke se modimo a se dira kore ge a ga tumelo ka mara o swantse re tumelo ya gago ge Jesu a ka emafa le wena wa emafa o se kwa ba le difference ya tumelo because ke yena a ya gang ka mo go wena a kere o re tedi re rutwa ga botse gore lentswe la modimo se se be se le mo modimo bibele re ka mo go Jesu Kriste go agile le botlalo go ba modimo ka lebopo la mmele kore ge o lebelela Jesu a gone mo a shotisitseng go ba modimo gona o bile modimo at all levels agree wa bona kore ge o bonya ka a creator ke yena ge ba motšare before moša le mo ke be ke le fa bara wa wena o le monnyane a re le Abraham a bone tšatši la ka ba re no a re ke a le botša ge le sa dumele ke nna yena le tlo kgola mo dibintšaneng kore e be le modimo a feleletše then bibele re se Kreste a ba le sona o se tšhetše ka mara a phuthego kore kereke ya modimo o swantse o be le tumelo e lekanang ya Jesu Kriste ke standard sa gago kwa ba le tumelo ya gone o attenda service o swantse o be le virtue ya go tsena le ya Kriste bokwana ge ba bolela ka virtue go bolela ka matla a dulang ka gore dilo tše dingwe o ka di tseba mara kgwetša o sene o ka di dumela mara kgwetša o sene matla a go di actor out go le batho ba bangwe ba ka re ba na le tumelo mara kgwetša tumelo bona ba sa kgone go e actor ge o sena mathata tumelo yona ke e kgolo e feta dithaba o ka ba tšheletša ba e tlhalosa is very big mara the virtue ya go e exercise ge go tlile nako virtue e bolela ka bokwala e bolela ka matla le ka mara motho and virtue ke yona motho e dira motho a kgone go tšea di-decision kore ke matla a go ke gana wena moo go kwa bibele re ke ka tumelo ge moša a ile a gana kore tumelo a se tumelo e tsamaeletse a kere tumelo e so ke tsamaya le mediro ya bo yone ge motho a ka re a tseba re o dumeletše dilo ka moka mara go ba le ntho a itimang yona yena e le ka kgetho ya gagwe then motho re bolela ka a virtuous person re bolela ka motho o na le matla kore a gapeletše
a gapeletše ke circumstance go na le batho ba go ka ba butša gore wa dilo tšeng se ba di dira ba tla go botša gore ngwaneso go bo go le bothata go ba gware kore o na le mabaka gore wa ya paleng ma go na le batho ba bangwe ba controla leemo ba controle ke leemo le re le gana e re kgatlhano against hope he believed in hope kore mo bo se ntwa go holofetša ena a develop a bopa sa go holofetša mo la go sene selo ge modimo bebele re a tsamaya moshe ge ka tumele ge a etswa ya ba a latela o ka re wa mmona a sa mmone kore ke maatla a actors lo so sebole batho ba bantši ba tla sedisiwa in the message ge go tla mathata a le bana le tše di tsamaiša le tumele ya bona ke tsho jwale ge re bole ka betro re bole ka maatla a go actor ntho re ngwa le dumele jwale ge re ya mo tsebo re bole ka tsebo ya go tseba se modimo a senyaka mo go wena ka nako e leng mo go yona ke tlo le gore motlho mongwe ke repe ka go dira so ke lo le file introduction ke le bontšheng something ke gopela go ya mo lengwalo la revelation bana ba modimo re sa tshwere lengwalo lela la Peter le ska la tloga mo gaufi le lona le la re le ba le la mathomo 2 Peter chapter 1 jwale ke tloa mo Revelation chapter 3 re thoma mo verse 14 mo kutulo 3 motseta wa khutšo wa Laodicea mo ngwalele gore go bolela yena Theresho yena hlatsi ye e botegago morereši yena motho mohlolo ya modimo o re mediro ya gago ke a e tseba ke tseba ge o sa tonye ge o sa fiše e ka be e le kaone ge o tonya goba o fiša alright seemo sa kereke se e re motseta wa khutšo ya Laodicea mo ngwalele o re mediro ya ke a e tseba ke se motseta wa phutego a santse a se rerele kereke kore a ke re la tseba ka mokgwa modimo a ga motho wena o le tseke ka mokgwa a ga diphutego ka ona fa mo re ka thoma ka lo ba Ephesian church age ba ditla mo Laodicean church age jwale motseta wa phutego ya bojupa mongwalele o re alright ngalo itisha ka polelo e kwa gana ka re lentswe la modimo ge le ngwalwa modimo na ngwalela dikereke di church ages na di ngwalela dikereke tša mabaka na di ngwalela lengwalo ka mo a ka Johane na motseta o molo monga e tla thoma go belegwa lefaseng o ba re gantša bala mo bibeleng a fwetšele o tshwenya ke lengwalo le leng because lengwalo tše yena bale le la motseta wa phutša gore ga botsebotse mo modimo ba le go botša Johane gore Johane o ngwalela William Branham o re amen kala ke ntwa sentse a ererele phutego ye because ke messenger wa kereke ba o sentse a tlo go botša kereke ba go ne le tsebo ye kereke e sentse e tsebo gore e ka marasi ya mo se sefeng because batho ba no tsama ka marabo rapedi mara ba sa kgone go iketebella go tloga mo matlhong a modimo jwale e kwa re kereke e re ke tseba mediro ya gago go sa tonye ebile o sa fiši go bo go le kaone go bo tonya go ba o fiša seemo se kereke e leng ka ra sona ke se now knowledge ya mathomo kore ba swantse ba ke tsebe gore ba ka ra seemo mang because batho ba bantši ba tshwere bebele mola ba thabile ba re modimo wa rena wa rekwa ba bona go dira diloko ba rapela ba sure ba ka ra perfect will ya modimo mara ekwa modimo ga a tlisa tsena a se bona mo bona ke tsebo e re bolela gona modimo o swantse a fitlhe mo a tsebang se modimo a se bolelang ka nako ya gago a gone motho wa borapedi o e le gore a ka ba bona batho ba tswa mo dinakong tša go se tshwane go be go na le message wa a ke bolela ka church age ya bokae a ke mo ke loser mo ne ke loser ke ka mo ke loser mo ke mo ke le ke re ka Malutela ke Wesley ka mo again and then between Laodicea mo ke mo go lwa tsena ma Pentecostal batho ba ke re ka tša pholoso go le batho ba bangwe ba tswere message wa khale la tseba ge re ka re bala age e la re ke lebelle mo e re ke wa 606 batho ba ne ba le mo ke 606 until 1520 lo ra ditšhaetse ke lebelle botse fa le a bona mengwaga e bana ba modimo taba tše modimo sala di botša kereke ka nako e go na le batho ba bangwe go fetile mengwaga from 606 fitlha ka 1520
message o modimo na o isha go kereke kwa mara modimo ga fika mo ntwe go tshela Luther sai go tshengwetli mara bona batho ba bangwe ba sa kereke today ba tswere message wa Luther ba ke yona taba is wrong knowledge bon are information e tswere a se tsuko modimo e tswele ko modimo mara ki a letšatši le lefe e tshwana le motho a tswereng kuranta 1969 bare a big sale ko OK Bazaar o kra ka OK Bazaar ona mo okay le OK ya sa le gona ka boyo vale o kra o jagala le OK Bazaar ba o bojaga distract ke nnete kuranta e be le yona nnete mara ke before dilo di ba ka mopa vale o ka tsamaya o kra bile o ga di troli ka mola bare o re go mmetashi ba lo itse ka kuran ntwe o re ra go luku ba a tlo go kwa ke nnete ka ngwagola okay ke le a dira sale eo mara se a ngwago eo la iswara so gona batho ba onsala ba swara mpitshana ye modimo ile a efa Martin Luther ba sa le ka mara ba rapedi ene go ka mokhwetsa e se motho wa go phela bophelo bo ile wa motho wa go loka so batho ba go golela ka rakrek o kra tswere Bible ga ke mametsa go tsa ke re modimo a araba that person ultimate because knowledge ya a etsamaile nako jwale ge re bolela ka knowledge re bolela ka se modimo e seng se bana o di kwelang sona ka baka la o bona o sa dire dibe re bolela ka ntwe modimo a nyaka mo wena e senya yona ka e kgethana bale go na le batho ba ba tswere knowledge eo ya se Luther go ba le ba Wesley le ba tswere knowledge eo ya ka ona nyana o feta Luther ke knowledge e tswele go modimo mara ka ngwaga ma ba thabilela mafelelo ge ba ka re ba apara diaparo tša bona ba leba go kerekeng ge ba ka go fa history ya Martin Luther modimo na moshumisha ka Wesley na modimo na moshumisha le wena o ka kwa go khotsofala mara taba tseo ke taba tša gata a esa le tša mamota vale go fitla mo gwatla dikereke tša pholoso Pentecostals mola modimo a tshutse moya ya ga nnete ko ona moya ene kwa modimo batho ba tsena ke moya ba dira dilo ka moya mara ya ba re morago ge moya o fitlhile a se mafelelo no moya a o tla o litsi ya yo ba re o mo bereka ka mogwarata le o ka lebella go thomoka tla Pentecost ge modimo a feta go tshela batho ka moya bibele re ge ba feta go tshela ka moya ba tswa ba bolela ka malimi ba dira le ka mokatse kereke e gola mara go sena order a go le letšatši le le tee kile go ba re Petro ile a robe ya motho ke pastor a go le letšatši le le tee mo ka bula ba re Petro ba re motho o dira ntweng kore a se go be dilo tša mokutša o di ba paletse ka monkantse ba le batho ba Pentecost o ile wa re go itla Paulos ke na o tla a ema mo kerekeng a se go ile ka morago ga Pentecost ba le ba tsamaile le Jesu ba mo lebeletse ba ija le yena Paulos o tlhakane le Jesu Kriste mo ntle mola a ka tsa ka pero Jesu a mme a fasa a re go tja go roma ke a go ka bala Bibele bogolo ba Bible buka tše 7 a botse ka mo Bible ka buka tše 7 tša Old Testament the better part ya Old Testament gore go tswa ka mara di epistola ka mona go tswa ka fasa di gospel ke Mateo le bo Mareka le bo Luka le bo John ke tše 4 again then o tswa mo tsena ka ra the acts of the Holy Ghost bona Paulos o sokola mo chapter 9 Paulos ka mara book of Acts o sokola mo chapter 9 then from there o ka bebereko ya Paulos e fela ra kae ra o bona then go fika mo o tswa mo tsena ka mara di buka mangwalo a ngwadileng go tla bala ke lengwalo la ba Korinte ke lengwalo la ba Roma dilo tseo ka moka tsona ke Paulos ba kae bo Peter banna ba ne ba le gona ka tla Pentecost banna ba ne ba re ge ba tsheletša Paulos a bolela ntše ne ba tletse ka moya mokgetho ba kry lelo ge o fetša go ba le moya o mokgetho o montši go na le messenger wa age go na le messenger wa age wo se a o beele dilo ka order a tšea molao a o bea ka order Peter o a filweng dikhie tša o khulla ka tšatši la Pentecost Bibele re ke ge tšatleng a kgakantšhitše kwa a ba ija le baditšhaba a ba bitša brothers and sisters a le le Paul o le ga bona go tla mo bro ba o tša Jerusalem ke a thoma go emela go kgone ge ba re ba sola rawa a tšhaba bo brother wa Majuda ba tlo o ja le baditšhaba Paulos a ba mo ja re wena Paulos ba se gone ka tšatši la Pentecost mara o kgala monna wa o tswa ko Pentecost wa filwe le dikhie o le ba emela ka tšatši la Pentecost a bolela ka maatla a re evangeli e ra lena banna ba Jerusalema le se ka la dimakalla taba tše le re gane banna ba tla ila se ba taba a great man of Pentecost o ba sa kgone go emelana le Paulos la etshwara as smart as batho ba nako ema ba Pentecost ba na le challenge ba sore dilo right as ke moya wa modimo mara ba dirang go ka ba lata ka church order a yego
jwale bebele motlhamo ya mokgatlo a tlile o tlo le tsamaya mo tseleng ya theresho moka mara o tlo dira moya wa mokgatlo o tsamaile a fitla kgetha Paulos a fa ba le moya wa mokgatlo o tloditse ba bangwe wa tla wa kgetha Paulos ba le moya wa mokgatlo ba kwe wo e leng messenger mara today ya gona ga ntse la bona ntse re bolela re ke knowledge ge re bolela ka knowledge a re bolele ka go ba morapedi in general or morapedi wa message in general re bolela ka go tseba se modimo a senyaka mo go wena a re tshwe kereke ya lena se modimo a senyaka mo wena o sonye o phela jwa ntwe tse o ka moka tsona ke matla a tlangara lentšu la modimo ge ngwana modimo a phela a kwa lentšu la modimo a phela a rapela a nyaka modimo dilo tseo modimo wa di dira ka maramo go tisha the proper knowledge modimo a kuitswa le tlhonolofatso now ke ile ka re tlobala lengwalo ke dirile ke fetišitše a re ke tlogela mo bana ba modimo mara bro no feleletša Revelation chapter 3 yela re badile mola bibele e reng ga o tonye ga o fiše na wa tseba re selo le ba fela ba bolela ba re le ge motho a nyaka go tlhatša o santse a nontswe so o no ntwe nngwe so ya o tonye ya o se fiše o tlo se lekela jwale modimo o ja kereke gore le barapedi mara seemo sa lena sa seleke gore ke letshwe ga le tonye ga le fiše go tlile gore ba se ka tonya ba se ka fiša taba šiwe ba le my brother re kgone go fetša bjale ka ge o le yo bololo fela o sa fiše le ge e le go tonya ke tlo go tshwa molomong waka gobane gore ke mohumi ke ruile ga ke tlhoke selo mme ga o tsebe ge o le yo madimabe ge o nyamiša ge o le moditšana ge o le sefofu ge o hlobotše amen ke go eletša ke re reka go nna gauta ye tšwago meubeng o hume o reke le aparo tše ditšweu o apare gore hlong tša gago di se bonwe o reke sehlare sa go tlotša mahlo ago o tle go bona correct le kwa bana ba morena e re o re ke sa wena o ipotšang ga ba sa kwa modimo ba ipotša re humile a re tlhoke selo e re ga o tsebe ke eng ntho ke lack of knowledge la bona re bolela ka eng e re ga o tsebe go le boditšana o tlhoboletse o tlokiša o le sefo ke ntho e swantse e tle mo kerekeng gore kereke e tle e kgona go ke tseba re ka ra seemo se sefeng ka re ge o ka kgwetša o šaetegile mola o apere wa tseba digempe dikonope di sa lebana wa tseba digempe di le ka mokgomong o kry o matšha mola ba re wena o mo tshwara marapo o kry o bolela mola o sola go na le batho ba bangwe a ba tsebile ka o dira dilo batho ba ka moka ba o lebeletse ba bona ene ga tsebe jwale go na le go rapela o sena tsebo mola o itse re o tshwere wena o ipotsa gore a ke tlhoke selo ke se ke le ka ra di-revelation wa kgwetsa le gore o tlhoka tsebo jwale re bolela ka ntho this is one of the virtues ye modimo a e nyaka gore a se ntho e mo lengwe batho ba e dirang ba le ka ra borapedi gore is acceptable go botlhokwa gore morapedi a tsebe seemo se a leng ka sona and then a ba a tsebe modimo wa mo rapela and tsebo ye e sena mediro e kgwile gore motho wa tseba o bona ka dilo tša di tsweletšang ge motho ba re o tseba go dira sa gore o tseba go aga ga e dio ba ge a tswele di-certificate tša tseba ba bontšha re bona tsebo ya monno re bona ge a thoma go tšea dilo tša go aga a ebeya ka mokgwa o tshwanetse bela ntho a e producang e re botsa ka tsebo ya gage e seng ge yena re tlhalosetša o ba re bontšha di-certificate batho ba bantši ba tswele di-certificate le gore a ba kgone go ditlhatsena di ngwadile gore moketekete o na le sa gore le sa gore sa gore sa le a se dira ka ngwaga noo wa kgane go thoma mo di tswile ka moka o šetse yena le pampiri tsebo a ego mara pampiri ya motlhatsela bale a re nyake batho ba go tshwara letere bibele re letere ya bolaya se se phedišang ke moya bale moya ke bophelo kore go na le tumelo ka letere go na le tumelo ka moya ge tumelo e le ka moya o ra tumelo ke tumelo ye e phelang go na le betšhu ka ono tlhalosa mara go na le betšhu ka moya go na le knowledge ka ngwana gore no monno o kgona go tlhakantšha dikhoutu mara wa le rona ge a lebana le bothata ba bophelo ga a lebana le seemo se sengwe le se sengwe o kgona go tseba ntho modimo a e nyaka nna la e kwa bana ba modimo so re a lebo a renomiša mo for today then re tlatla re bona gore re ka e feleletse jone taba ya tsebo then re kgone go namelela jwa mara dilo tse modimo wa di nyaka ka mara rena bana ba modimo re ka se kgone go tsamaya leeto la borapedi re phela re le poleke e teng amen ke dumela ba ba ne ba le mo ka Sunday le kwele moruta e belela dilo very clear go kwagana gore message bana ba modimo a se ntho ya re ka no le ka
go botsana gore re eme botse le re tseba ra se re eme botse ntho ya tlo re thuša gore go nyaka go thuša motho gore o mmotse nnete nnete ya alafa ba nnete ya thuša gore ge motho o kry-a ntse a tšhaba-tšhaba go ka no mmitša ga tee wa mmotsa nnete gore ngwaneso wa bona ntho e mo yeo e sentse o e tla mo e sentse le ka no lo fa nakonyana eo mara ge a ka tlela ke maatla e lebelela o tlo bona noma motho o nthuša ere ke kobolle ntho e mo ke kobolle o kwetša selo sela sa ge se eme botse se mo kgatla le ena monga sona ke bone ke ka mokgo nnete e bereka le evangeliso a se taba ja o tla mo ke serviceng bana ba modimo ka re a re tse o nakeng a se re na ye ngwe ya dikereke tša mo re na le purpose ya go feta ya go no ba palopalo ya kereke ge e le gore be re nyaka go ba kerekeng ke bentse re joinile kereke e kgolo mo gaufi mara ka baka la gore go na le ntho e le dumela ke purpose ya na ile gore marapedi a mangwe ba busy ba rapela mara a bana se modimo a se bolelang sa nako jale ba rapela ba sa tsebe la e tshwara bana ba morena so a re nya go rapela mo re senang tsebo Paulos ile a ba gana a ra ke rate le tlhoka tsebo mo tabeng tse go na le dintšilo batho ba di dira ba le barapedi ba tlhoka tsebo ka mara tsone ba re ka mokgwa o re ya lewa bana ba modimo wa khutshwa tlhonofatse a re inamišeng difatlhego tša rena Ramatla o tle wena motlhodi wa legodimo le lefase le bitso le le matla la Kriste Jesu re a leboga. Modimo wa ka lentše la wa papa le sa boletswe ke wena o tsebang kgoši ya ka tšotlhe o tsebang ka mo dipelo di tlhokang ka gona le sa boletse jwa le papa challenge ya pelo engwe le engwe modimo wa ka ka moya wa gago papa re tle re kgona go tseba modimo wa ka a se leeto la go tla kerekeng ke leeto la go gola ke leeto la go dumela gore moya wa gago le lentšu la go papa di tleditše taolo ka ra maphelo a rena wena o a re ka botlalo papa re tle mo seemo sa motho wa phethagetšeng ra leboga le jwa le papa re sa kwele bana ba ke ba modimo wa ka re o molomo wa naka tloga fa a tshwere tlhase modimo wa ka ya go tsoša tumelo ya go kgona go nyaka mo lentšu la go papa re tse gore kgoša ka dilo ka moka ke dingwa dilong ka fa modimo wa ka ke leeto go fitlha mo go tsona re kwa ba bantšhi modimo wa ka ba o dirilentše maatla ka bona fela modimo wa ka a se go tšee letšatši le letsee gore ba fitlhelele seemo seo e tšere leeto le le botse la go phethagala be ke re bala ka monna o ile wa motšea modimo wa ka e leng Enoge e re bibele o tsamaile le wena mengwaga e mentši ya go kgatla a ba sa hwetšwa a le gona lefaseng wena o motšea Ramatla o tle papa re a dumela papa le leeto la rena le tlo ba ka tsela eo a ile ba leeto la go tla kerekeng ke leeto la go gola ka mo mothong ka mogare leeto la go lentšu la go letleletšea over ka ra maphelo a rena le fenye seemo se sengwe le se sengwe sa malapa a rena seemo sa mešomong ya rena le mo gotlhe papa o re fenyetše re tle re tse gore modimo wa ka a re diphedi tša lefase la ka keno mathata ka moka lefase la ka keno maima ka moka lefase la ka keno le matshwenyego modimo wa ka ke dilo tše nnyane ke dilo tša lebakanyana go tla nna mo di ka se tlholeng di bolela modimo wa ka maikgogomošo a lefase la ka keno go ba le gona le go ikgona ga lefase la ka keno dilo tšeo ka moka di tlo felela ke maatla modimo ka re rapela kgoši ya bophelo re sa tseba lentšu la go le bolela ka tsela e re a kgopela jalo papa re fe maatla ka metlha re kgone go ikokobeletša wena re tseba modimo ka nako ye nngwe le nngwe papa re ka bitšwa Ramatla tša re re di lebeletseng tša tlhago modimo wa ka tša tlhoma go tlhoka mohola ra thoma go lebana le tša bo sa feleng jwale e tlo ba gore na re ile ra itukiša na papa re thuše se ke ra tsamaya mo lefase la ka keno ka go se bone papa re fe tsebo ya go tseba se lentšu la go le se bolelang se lena go se tlhokang ka maphelo a rena tsamaya le bana ba go le jwale o re fe maatla ka Kriste Jesu re leboga amen re ya leboga bana ba modimo wa khutshwa tlhonofatše